I pozdrav ljudi, danas ćemo igrati novi serijal, valjda novi serijal, ostavite like ako želite ovaj serijal, sam malo. Ovo svi premotajte sad. Tako. Znači igrat ćemo igru pod imenom Robber i Bob. Tako da, ovo što je pređeno, to je moja sestra prelazila, ali nebitno, ja sam joj rekao nemoj prelaziti i tako to, ali ona mora. Tako da, hajdemo, idemo prvo ovdje kao neki strip da uradimo, i nisam ništa gledao, tako da ne znam. Kako se dobro čuje. Koji smijeh. Dobro. Ok, sad moramo to. Ne znam ni ko smo mi, ni šta smo, znači doslovno ništa ne znam. Samo znam da se ovak gleda od gore, upravo sam to sad. A ovo je sve. Ne znam zašto mi je ovo tu. I... Dobra, dobra. Ok, idemo dalje. Zanima me što ovi pričaju. Da, znam nešto o igri, razumijete, ne znam baš sve, gdje s koji level, sa svaki level, ne znam. Ali znam da moramo krasti ovako neke stvari, da smo mi valjda ovaj lik, upravo sad. Tako da, hajdemo. Još tamo sija. Da se moramo šunjeti od drugih ljudi, da su zvukovi predobri. Razvalio sam vrat. Bože. Gdje si? Ovo su i laki leveli. Čini nešto teže. Aj valjda u trećem levelu, znate uvijek treći level, uvijek teže. Da vidim cijelu mapu tvora. Ok, idemo sad ovdje. Gledam gdje će ova baba. Čula je. Kak je čula, majke ti tvoj. Sam malo, ok. Naravno u ovim igricama takvim što vidite kao gdje gledate, bar to nema. Ali eto, mora to svaka igrica imati, to glupost obično. Ne. Jako je lijepo kod zida da se sakrijemo, kod ljudi. Yes. Koju foru si me otkrila, baba glupa, te mama pojela. Ne smijem se previše derati jer mi sestra spava. Sad bi se zaurlo ko niko. Ovi su totalno slijepi. Već evo vam pokazati što sve sam valjda kao nismo vidio me, ali ono. Šta je ovo? Brate, mili sam što su zemlji. Dobro. Ja rekao sad će me izbaciti. Ovo ću raditi u blokovima, to nek se zna, ono kao i svaku igru. Tak da, ono. A vid sad se ne vidi ovaj krug, mislim gdje ona gleda.
Jedva. Vidite po ovome tu. Dobro, ajde ovo da mi staje, da mi malo lakše, razumijete, to da, ali onaj krug mene to nervira kad imaju onaj krug. Znači, ovo igra je 90 MB. Malo uspio. Ovo igra je 90 MB. Tako da ono, ko ima 90 MB na tabletu ili mobitelu, nek si skine igru. I ovo je prelako bilo. Perfekt. I tebi isto. Perfekt i tebi isto. Okej, vidim tu neke ljude. Što kaže Bože? Aha, znači mogu kad ne trčim, znači kad ovako idem, onda se mogu kao polako hodat, mislim to sam skužio odmah. Baš je ova baba ima neki zanimljiv život, ono gleda u zid, niko je niš ne može. Šta ti je baba, ima zanimljiv život i nju boli briga. Aha, pa neću ja trčat, zove bi ja trčao. Jer bi se onda ovi okrenuli. Vidio, policija. I ovi imaju neki zanimljiv život. Baš je ovo sve lako. Ono gledaš kroz prozor i to je to. A lopov iza tebe onak prođe. Zamisli, je tak je u stvarnosti. Prođe te lopov, ono, iza leđa ti prođe. I samo onak hoda, vidio opet video. Sad će mi video. Hehe. Zeznao sam te. Dobro, pa ima ovaj skip da ne gledam 3 dana. Okej, ajmo dalje. Nebitno, idem dalje. Aha, kaže da civili, ovi ljudi, normalni što žive, oni mogu kad me vide pozvat policiju. Okej, skužio sam. Jer sad hode, razumijete? Ajde ima dijelo. Evo, dolazi. I sad se ja njemu nekako moram prišuljat. Možda, jer trebam doći do tu, a i u boravak 100% ona ima nešto. Možda, ako napravimo... Sad ću vidjeti na koju će on stranu skrenuti. Mrš! Okej, sad će doći ovo. Šta? Nije pozvao policiju. Znači to tak djeluje. Glupo sam više. Možda i ne, možda sam to ja nešto sesno. Brate mili. Mama! Majko mila. Nisam ja neki stealth igrač, ono. Nisam sve ni uzao. Nema veze. Zanimljiva igra za sad, onako. Dok se ne... Ja rekao sad će ovaj doći, pošto imam ovaj uspješne gore. Kaže? Fora! Mogu se sakrit. Zašto bi to radio, ono, shit je. Alo sam se sad. Sad sam bio baš ko stealtho pravi. Ja sam sad pravi stealtho. Sam da se počešam za nogu. Ne, treži se.